Abana b'Abanyarwanda batarengeje imyaka 11 na 13 bo mu irerero ry'umupira w'amaguru rya Paris Saint-Germain PSG batsinze irushanwa rihuza amarerero ya PSG iyo kw'isi ribera mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Batsinze Brazil mu mikino yombi. Imikino uko ari ibiri yari yarangiye amakipe hanganya kimwe kuri kimwe maze bitabaza za penalty. Thomas Kamirindi yabajije umuyobozi wa tekinike w'irerero ryo mu Rwanda Marie Grace nyina w'umuntu ukuntu bageze kuri iyo ntsinzi. Twatsinze dutwaye ibikombe ni ku nshuro ya kabiri twitabiriye amarushanwa y'igikombe cy'isi cy'amakademi ya Paris Saint-Germain. Urugendo rero navuga ngo ni urugendo rutoroshye. Iyi akademi yacu yatangiye mu 2021. ni ukuvuga ngo inshuro ya mbere, iyi ni inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere twitabiriye umwaka ushize. Icyo gihe twarateguye dutegura abana, ariko tuza tuvuga ngo turwane no kugira ngo u Rwanda rwacu batarutsinda ibitego byinshi. Tugeze mu irushanwa tubona ko nubwo bishoboka yuko dushobora kwitwara neza. Ubwo ndavuga umwaka ushize kugeza nubwo mu makipe abiri twazanye nabwo twatwaye igikombe cy'abatarengeje imyaka 13. Nyuma yo gutwara icyo gikombe rero icyo twakoze twatangiye kwitegura umwaka ukurikiyeho kuko ni irushanwa ngarukamwaka. Urabyumva rero iki gikombe dutwaye tugiteguye umwaka wose. Gahunda yacu ubundi ukuntu iteye, dukora imyitozo 3 mu cyumweru, ariko ubwa gatatu tugomba gukora imikino kuko ntushobora kumenya ko umukinnyi yumvishije imyitozo atabashije kubona amarushanwa kimwe. Rero twariteguye ku buryo buhagije. Igihugu cyacu cyadushyigikiye ku buryo buhagije. Ndavuga minisiteri, ndavuga RDB, ndavuga Visit Rwanda muri RDB, ndavuga Ferwafa, ndavuga n'abanyarwanda bose baradufashije ndetse baranadusapotinze kuko iyi akademi yacu isa n'itangiye kumenyekana mu gihugu cyacu. Rero kubera iyo mpamvu, kubera ko abanyarwanda bose hari icyo biteguye kuzabona muri akademi y'u Rwanda, niyo mpamvu dukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tuzabashe guhesha ishema igihugu cyacu. N'ubushize abatarengeje imyaka 11 bari babaye abakane. Yego, twagerageje, twakoze ibishoboka byose. None se kuba akademi yaratangiye mu mwaka wa 2021 mugakora imyitozo 3 gusa mu cyumweru, hari nk'amarushanwa yandi mu Rwanda mu gihugu imbere mwaba mufite cyangwa se mwaba mutegura? Urakoze cyane. Aba bana nk'uko nakubwiye ni abana twakoreye selection mu karere ka Huye kose, tubazana muri akademi. Ni ukuvuga ngo buri cyiciro nibura cyitoza ufite kuva ku bana b'imyaka 6 kugeza ku myaka 16. Ni ukuvuga ngo buri cyiciro nibura cyitoza iminsi 3 mu cyumweru. Bivuze ngo muri iyo minsi 3 tuba dufitemo nibura imyitozo, nibura tuba dufitemo umukino umwe n'andi makademi yo mu Rwanda. Ubwo rero iyo mikino dukina iyo urebye ahanini usanga ari idufashije kugira ngo tubashe gutwara kino gikombe, kuko buriya umupira ni imikino, umukino ni evaluation y'imyitozo twakoze. Ikindi nanone kidufasha cyane buriya metodoloji ya Paris Saint-Germain Academy, donc dukoresha metodoloji ya Paris Saint-Germain nkuru, ari nayo metodoloji nziza cyane kuko mu myitozo yacu icyo turusha abandi ni uko kenshi igihe cyose imyitozo dukoresheje aba ari imikino. Kubera yuko n'ubundi iyo tugiye gukina turakina nyine, dukora nk'ibintu tuzakora muri match tukaba ari byo dukora muri entraînement. Niyo mpamvu aba bana babashije kubona imikino itandukanye y'amakademi menshi akomeye yo mu Rwanda kugira ngo mu rwego rwo kwitegura iyi competition. Muri makeya mu Rwanda hari akademi z'umupira w'amaguru z'abana zingahe? Amakademi yigisha umupira w'amaguru iyo nzi ni Paris Saint-Germain
iri ku isonga. Hari akademi zindi zigiye zitandukanye, sinavuga ngo ni nini, ariko ahenshi hari amasantere y'umupira w'amaguru. Ayo masantere rero niyo twagiye duhura nayo mu mikino ya gicuti. mu batarengeje imyaka 11 mwari amakipe yahe, no mu batarengeje imyaka 13 mwari amakipe yahe, mbese muri buri cyiciro? Mu batarengeje imyaka 11 harimo amakipe 18. Mu batarengeje imyaka 13 harimo amakipe 13. Habaye n'indi kompetisiyo y'abakobwa, ariko twebwe ntabwo twabashije kuzana abakobwa kuko abakobwa turacyafite akazi kenshi ko kugira ngo tubategure, dutekereza ko umwaka utaha nabo bazaza. Mu makipe yaje rero harimo igihugu cya Turukiya, harimo igihugu cy'Abafaransa, harimo igihugu cy'Ubwongereza, harimo igihugu cy'Abafaransa, harimo USA, harimo ibirwa Rezatike, harimo Egypte, harimo ibihugu bigiye bitandukanye, kuko ibihugu byose byitabiriye byari ibihugu 14, ariko mu gihugu byashobokaga yuko igihugu gishobora kohereza kategori 3, abahungu batarengeje imyaka 11, 13 ndetse n'abakobwa. Ni ukuvuga ngo irushanwa ryose ryarimo amakipe 33. Marie Grace Nyawumuntu, directrice technique w'ishuri ry'irerero ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Urakoze nawe Thomas Kamirindi, tushimire kandi n'urwo rubyiruko insinzi. Turacyari mu Rwanda. Abaturage benshi b'akarere ka Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu basenyewe n'imyuzure mu minsi ishize, ntibarabasha gusubira mu byabo. Umunyamakuru wacu Eric Bagira ubusa yagiye kureba uko byifashe. Turahageze rero. Karibu. Urakoze cyane. Iyi nzu nyine ni icyumba n'agasaro gatoya, tubamo turi umuntu w'umuryango w'abantu 6. Ni njyewe mukuru. Madamu Clarisse yamfashije, ni umubyeyi w'abana 4, ari mu nzu ntoya mu nkengero z'umugezi wa Sebeya ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Rugerero. Uyu mubyeyi ari mu bihumbi bisaga 5 byakozweho n'ibiza mu byumweru bike bishize. Kuri ubu yamfashije ubana n'abana 4 na murumuna we mu nzu nyuma yo gutandukana n'umugabo bari barashakanye, ari mu nzu yakodesherejwe n'ubutegetsi nyuma yo gusigwa iheruheru n'ibiza. Arabyishimiye. Gusa ariko nshimira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame watwongeye kudutekereza, kuko twari twateshejwe agaciro, akaba yaramenye yuko natwe dushokabaho, aduha ibyo kurya, akadugenera n'icyo gutekeramo, n'ayo mafaranga yo gukodesha amezi 3, kuko twari twihebye pe. Buriya bakimara kuvuga ngo nta kintu tuzabona, twumvisha ari nkaho batwishe birangiye. Uyu yamfashije kandi ari mu baturage leta yageneye amafaranga ibihumbi 105 yo gukodesha mu gihe cy'amezi 3. Mu buryo bugoranye yabonye aho akodesha we inzu y'amafaranga ibihumbi 12 agomba kwishyura buri kwezi. Ubusanzwe yakoraga ubucuruzi buciriritse buzwi nk'ubuzunguzayi. Yamfashije yemeza ko kubona ayo mafaranga yo gukodesha inzu byavuye kure. Sinura munyamakuru waje akatuvuganira, uwo munsi yaje baturaje mu bihodi, turara mu byatsi, abana twaya turabaryamisha hasi mu byatsi, abana bari gutikira. Baciyemo amagara uwo mukobwa, ariko ndashimira uwo munyamakuru, ninzana mubona Imana nzajya no kumusura pe. Bose mubwire ngo Imana yarakoze, Imana imuhumugisha, kuko icyo gihe byari bimeze nabi pe. Niyo atanaza nta n'ikintu bari kuduha, kuko bari batwirukanye. Imana yamuzanira agahoraho pe, nawe Imana izamuhe kubyara heke, kuko yakijije abamama benshi twatugiye turenga 200 na. Abijwi rya Amerika yabashije kugeraho bashumbitse mu nkengero z'umugezi wa Sebeya, ufatwa nka nyirabayazana n'ibibazo bahuye nabyo. Undi mubyeyi utifuje ko tugaragaza imyirondoro ye, afite abana 2 n'umugabo, bari mu nzu nto umuturanyi yabaye abatije kuko batari bakabonyeho gukodesha. Yabwijwe rya Amerika ko bamaze kwishyura ubukode bw'amezi 3 ku bihumbi 75 by'amafaranga. Nabo basubiye mu nkengero za Sebeya kuko ariho babasha kwigondera. Oya, nta cyizere dufite, kuko twagiye aho dufitiye ubushobozi, kuko tarageze ibiza harahenze. Urumva rero
uri kujya aho ubushobozi bwawe buhuriye nyine aho bugarukiye. Umubyeyi twahereyeho yamfashije mu mafaranga 150 ubutegetsi bwamugeneye hejuru ya kimwe cya kabiri cyayo yarangije kuyakoresha asigaye nayo yafitiye imibare. Ubu ngubu nyine nasigaranye 50,000. 50,000 rero ngiye gukuraho aya mituweli nishyure kugira ngo ejo abana batazongera kurwara ngabura icyo mbavuzamo. Ayandi gazasigara nzayafatamo igishoro. Ijwi rya Amerika rigera hari inkambi icumbikiye abasizwe iheruheru n'ibiza bigaragara ko bari mu mahema. Hari abari mu matsinda bamwe biboneka ko basa n'abari mu ntekerezo zidashira. Ubutegetsi bwakumiriye Ijwi rya Amerika kwinjira mu nkambi mu gihe hari irindi tsinda ry'abanyamakuru biganje babo bwakuye i Kigali bo bazanye kubagaragariza icyo bumaze gufasha aba baturage. Twabashije kuvugana n'umwe mu bacumbitse muri iyi nkambi ku murongo wa telefone akwemerera ko ibibazo muri rusange birimo iby'indwara zikomoka ku mwanda bigenda bigabanuka. Indwara zari zaje tukiri benshi ariho bahise babwira abo basohotse ati abafite abana batoya mushaka uko mwakiyaranja dore hagiye kuza icyorezo kuko diyare yatangiye kuza. Ubwo babandi bafite abana bashaka imiryango bajya kubamo ufite uduceri dukeya akajya gukodesha baragenda. Ahubwo ikibazo ni uko babijeje ibitangaza ngo hari icyo bazabafasha akaba nta kintu babafashije. Ntacyo pe babapfunyikiye umuceri 5 kawunga 5 amashu 3 n'ibipati 5 iryandi ryitwa ikitarara baheruka ibyo none bari kuza no kwireba muri mashine bakirirwa kuri porutaye ntibari kwemera ko binjira. N'utorotse akinjira ari kugera mu nkambi akaba nk'umuntu w'umurozi muri karitsiye. Kugeza ubu ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu butangaza ko abakabakaba 600 bamaze gufashwa naho abasaga 100 nabo bwababoneye amafaranga y'ubukode. Ni mu gihe abandi bagera kuri 370 bakiri mu nkambi. Ibi biza byagize ingaruka ku miryango isaga 5,000 mu gihugu hose. Mu cyumweru gishize nibwo leta y'u Rwanda yatangaje ko izakendera miliyari zigera muri 300 yo gukemura ibibazo byatejwe n'ibiza mu turere tw'intara z'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Leta ivuga ko miliyoni 800 arizo zimaze gutangwa n'abagira neza hirya no hino ku isi ndetse n'abanyarwanda ubwabo. Gusa abayobozi ntibasobanura uburyo ayo mafaranga yakusanijwe n'umwirondoro w'abayatanze. Bagira Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.